turagusuhuje. Uyu munsi tugiye kukugezaho ibihuha birebana na coronavirus byagiye bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se social medias ku muvuduko wo hejuru. Nyuma gato y'uko coronavirus itangiye kumenyekana, hahise hagaragara inzoga yitwa Corona Beer. Corona Beer ni inzoga yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko ntaho ihuriye na coronavirus. Mw'ibarura ryakozwe ku bantu barenga 700 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byerekanye ko 38% muri bo bagiraga ubwoba bwo kunywa Corona Beer, bakeka ko haba harimo aka gakoko ka coronavirus. Hari ikinyamakuru cyo muri Nigeria cyanditse kivuga ko abagabo bafite ubwanwa bakwirinda coronavirus bogosha ubwanwa bwabo kenshi. Iki kinyamakuru cyavugaga ko ibyo byatangajwe n'ikigo cy'abanyamerika kizwi nka CDC, Center for Disease Control, ariko iki kigo kikaba cyarahise kibyamaganira kure, kivuga ko izi nyandiko cyazisohoye mu mwaka wa 2017 kandi ko ntaho bihuriye na coronavirus. Nyuma hagiye havugwa ko abantu barwaye bwa mbere COVID-19 cyangwa COVID-19 baba barariye coronavirus n'isosi y'uducurama, ariko abahanga bo b'Abashinwa bavuga ko coronavirus yagaragaye mu mwaka wa 2019 hatazwi neza aho yaba yaraturutse, ariko bakemeza ko coronavirus zagaragaye mbere n'iyagaragaye muri 2003 iyo yaba yaraturutse mu ducurama. Hari ikindi gihuha cyavugaga ko coronavirus yakizwa no kurya za tungurusumu, ariko icyo tugomba kumenya kuri tungurusumu ni uko irwanya udukoko dutandukanye iyo twinjiye mu mubiri, bityo ikongera ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immune system. Iyi foto ya satellite muri kubona kuri screen zanyu yagaragajwe ivuga ko abantu bari bishwe na COVID-19 mu mujyi wa Wuhan bahise batwikwa gutya mu bibona, ariko aya makuru nayo yahise anyomozwa byihuse. Hagaragaye iyindi nkuru ivuga ko coronavirus ari virusi yibwe n'Abashinwa muri laboratoire y'Abanyekanada muri Winter Park. Abashinwa barangiza bakayifashisha nk'intwaro cyangwa se bioweapon. Abatangaje bino batangaga gihamya ko mu mijyi ikomeye nk'umurwa mukuru Beijing, aho abayobozi benshi batuye, ko nta coronavirus yigeze igeramo, ariko amakuru nyayo yagaragaje ko muri Beijing abantu barenga 800 banduye coronavirus. Ikigo cya mbere mu bushakashatsi ku bijyanye n'udukoko mu Bushinwa kizwi nka Wuhan Institute of Virology cyagiye kibasirwa ku mbuga nkoranyambaga, aho bagishinjaga ko ari cyo cyakoze coronavirus yarangiza ikabacika ikagwa mu nyamaswa zo mu mazi zarangiza zikagurishwa. Ikindi gihuha cyavuga ko kunywa amazi menshi inshuro nyinshi zishoboka byamanura agakoko ka coronavirus mu gifu, kagerayo kakicwa n'indugwe zizwi nka hydrochloric acid zo mu gifu. Hari screenshot yagaragaye ku masitati menshi y'abantu kuri WhatsApp yavugaga ko Uburusiya bwohereje intare 500 mu mihanda kugira ngo abaturage b'Uburusiya bagume mu mazu yabo. Ibi bikaba byarakoze hifashishije amasoftware atandukanye ahindura cyangwa yeditinga amafoto. Hari amashusho yakwirakwijwe hirya no hino yavugaga ko ibikoresho bikoreshwa mu gupima coronavirus muri Leta ya Afurika y'Epfo byaba byarashizwemo coronavirus, ariko inzego z'ubuzima za Afurika y'Epfo zahise zinyomoza aya mashusho. Muri iyi minsi havugwaga ko urukingo rwa coronavirus rwaba rugiye kugeragerezwa ku Banyafurika. Ibi byaturutse ku kiganiro cyaciye kuri televiziyo imwe mu z'Abafaransa, aho umwe mu bascientifique yavugaga ko urukingo rukoreshwa mu gukingira igituntu rwakwifashishwa mu gukingira coronavirus bahereye ku Banyafurika, aho yavugaga ko hatari maske zihagije, imiti ihagije ndetse n'amavuriro ahagije. Ibi byatumye abantu baheraho bemeza ko Abanyafurika bagiye kugeragerezwaho urukingo rwa coronavirus, ndetse bikaba byaratumye abantu benshi barimo n'abakinnyi nka Samuel Eto'o na Drogba bahise bandika kuri za Twitter zabo bavuga ko Afurika atari laboratoire yabo bapimiramo. Ariko ibi byahise binyomorwa n'uhagarariye WHO Tedros Adhanom, avuga ko hazakurikizwa amategeko asanzwe agenderwaho mu gupima inkingo ndetse n'imiti itandukanye. Nyuma y'uko Pastor David Kingileo wo muri Glorious Mount of Possibility Church atangarije yuko agiye kujya mu Bushinwa gusenya coronavirus, hahise hakorwa ifoto igaragaza ko uyu mupasiteri yaba yarajyanwe mu bitaro azira coronavirus, ariko ibi bikaba bitari byo, ahubwo ari undi muntu utandukanye n'uyu mupasiteri. Aya mafoto ubona kuri screen yawe byagaragaye avuga ko yakozwe na UNICEF ku mbuga zitandukanye, ariko bwakeye UNICEF ihakana ko atari yo yashyize hanze. Ni
nimba ino video yakubyoheye kanda subscribe kuri ino channel yacu kandi natwe biraza kudushimisha. Turagushimiye.